nonda kuni sasema tukumai na programongo ni New Hope Worldwide Assemblies of God Church Network California au wakambule tukayadi wiki muni na nonda na sema tukumai na adhani programongo Just Chatting with Reverend Inoke Baleinauluvatu. It is episode number 3. Kau wakambula kau weekend bagi chugani enada binaka inonda turanga Jesu Kristo. Na ibolo tambu ena samin donanda utin ka walu tina rosa nga bulu ka ba. Ka weekend na wasa niklo, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kibaganda toro bimbi na wasa ni klo me bakaya da buta chukuna ndaw di same ngona singa yambulia na klo manda riki kanda marau kina da riki taka kina na nonda klo da riki taka talanga na nonda biwa klo nga tataki da riki taka talanga na nonda ndui mata bubale asinga ni marau ngo na taro na toronga wadha na vikandendre o lago dhuruma na vikandendre tikitungani nonda mbula vikandendre salwa kitungani lago longo embimbinga menda raidhe chikuna kai vikenda na turanga kebaga sa mbuli maina singa ngo me singa menda marau menda reki kina ya ngo au kai vikenda na singa menda reki kanda marau kina baga ruta kichikuna na program ngo na Just Chatting merau wiki muni chat mai au ina katamu wa ungeti ke muni nimbiuta mai na comment nimbiuta mai na nomuni wa bini binaka nimbiuta talanga mai na kaya kuni binaka me muni dabuta mai ka baga kina na nomuni enda ngai bi mosula ki chiu ke baga binaka me menda bi mosula ke na unika anda bi mosula ki kandendre sinduanga na ka ngosar ngana kena program ngo menda baga sotara bata kina na nonda baga mbauta menda utura bata na nonda baga mbauta ninga unenda sa utura bata kina na nonda baga mbauta kabi kenda ne bolo tambu rongodi mai loma langi na nonda masu kanga enda baude loma buruburungo na baudi mai loma langi na kanga enda sereka buruburungo na sereki mai loma langi ana kaukawa ni nonda sa mbiuta bata na nonda baga mbauta na kalau koya rongo koya wilika koya talanga enda uhona takamai na vika todo sara enda bagador bina wale wiki munina chachu mai ni berangani ndarongo na wosini klo au bina kata mo recognize takayani wiki munina chachu mai Luciana Tora na wale sara na muni sema mai ena kabini singine na biniana seru watu au acknowledge takana na muni bagambula tigo mai au bagambula talchungani wiki muni dhinabila kamba lendua nagabalib sara na ngarabitabi nagabalib na sema mai nungu masu me na biba kalunga takitigo na turanga veiko seini kolini sau au recognize takana na musa sema tigo mai na kabini singindai nagabalib sara na bagambula nagabalib sara na namu sema mai au bagambula kau bosaba kalunga takani na namu mbula kena namu ngarabitabi na kabini singindai kabagi na be tala kayo wanga bina walib sara na tala ngasi mai na bua bina walib na sema mai sara te tukani na nomone chat kau wakambula talangani wakambula bina walib sara na wiko itag bina walib na bina numi bina walib na sema mai wagi na be ikimni bwa ndo sara oni sa sema ra tukumai ene kabini singendai na walib na nomone wakambula mai na bale bana nomni bi bagalo nganga tek mai ka ndona ngono binanga na tuima tandongo enda na wasi klo ka sa paro tachungo otia enda na ngai chetale nika kuni ngule da muni dabuta mai na muni bakasama na ka muni na numa ena kanda la guduruma bota chungo enda na la duruma bata enda na biwasi bata na wasi klo ka bombo na wasi klo ena vela beti kana bi bagalo nganga trichiko kina nanda mga ino pelo mati wai bola binaka ni taltala
na tala kaulotu na tala missionary una ni kemuniani na wale besar na muni sama mai ka bombotu ni to mbul na betinani oni tiku mai bingori ni tiku mai dalini abu se oni tiku mai Papua New Guinea ke ba tiku dalini abu ya ubo mbulani ke ba tiku mai Papua New Guinea au ba Filipina ka ni kemuni ena kabini sini na bina wale besar na dhalai bua ena buguni daga ni turanga enda sa mai dhakarwata tiko ena kabini singin dai ka uba mbula tiko ena bigo tal paula halwea ni kalungata emeni ena kabini singin dai sabinaka bikimni sa semaro tiko mai enda na senga talini enda na biwaraki mbulata na ngauna sa toso tiko matanda enda ngai chat tiko ena ni sa wote na nongo biwo sei ena kabini singin dai na nonda tikina menda na Raidavata, nonda tikina mendana Raidavata. Nimbera ngaya, ena chukuna sama na kena wasi ndua, ena na tiki wuli kama na tikina ndua, kina tikina ono, ena bina kama na dhubu kisomo manda na masu. Let's look to the Lord in prayer. Mami rebi kema ni yawe na ni mami kalau, na kalau ndina ndua nga, na kalau sabsaba, na kalau yalo loloma, na kalau yalo ndina, na kalau kuni satu ndei, oni senga ni visa, oni sai koe tiku nga mena ngau na sawo tindai kena vinga una sam bera mai kena tau mundu sa tu mate kiman kemuni kuni e bolai na muni bos ni kemuni na ndauni be mbuli kuni mbuli na loma langi kena vura kuni mbuli na tamata me toba pate kemuni kemudi kemuni kuni bara utartalanga na sala me kema le subi kemuni kena ka leski ni kemuni kangarabi kemuni kema ba binata na soli ni mbula kuni sili come the gift of life that you have given to all of us. We want to thank you, Father. We want to acknowledge that you are a good God. You are a wonderful God. We commit this time to you, oh God. We ask for your favor. We ask for your blessing. We ask for the anointing. We ask for your presence. We ask for your goodness, oh God, that you will speak to each and every one of us, oh God, that you will minister to each and every one of us, oh God. We thank you for today. We will give you all the praises. And in Jesus' precious, holy, wonderful name we pray. Amen. Na tikina mena nonda ena kabini singrindai na same na kena wasi ndua mena tikina ndua kena tikina ono ana same tovoko. Anu wili gani bikenda na New King James Version kwa sa tokongoe matanda. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Nasame nambundua na matai ni same. Oiko sambo bakatarang tumanda ena namu ndawili voltambu na vawe mbiuki nongo nasame nambundua. Kasianga ni kautal maindo nasame mbiuke kambiu nasame ngo endo tal na bunwa ena laman indo na ndawili msangabul nasame ko tungo. O sambo bakatarang na taro ya kau nanu mamuna tobole muna somo bikenda vakasam na vava nambundua kina nasame nambundua. Ndareda au wambuta nibuna ni okwenda la basaranga weekenda na katoloko tu na same dua waseruo kwa na tamata ni wawilika na samengo waseruo kwa na tamata libu na weekenda na tamata libu ni wasi ni tamata dua sa kamundo maika oketo maikingo ketongo ya nebolo tamu na same ndongo sa ndola basaranga weekenda ni tiko nga wira na tamata yalo ndonu the righteous katiko wira na tamata the ungodly so tala kene baganda tukuncho the wicked dua waseru kina na tamata kene balbali nonga wili kachuna same rede chikunga na tuba kene mbula todoko ene waseru ngo the godly
of the righteous and the ungodly. O tia sanga wasi tukina na kame dhakava kwa na yalundundunu. Ka dhavuti talangakina na itini ni tamata tawa yalundundunu. The wicked or the ungodly. Ka winavilika muna ulu tangataka na nonda ronga bunausa na nonda chat ena kabini sinenda ena vunongo ena wasinikalongo na tamata yalundundunu kei na tamata tawa yalundundunu. The godly and the ungodly, or the righteous and the wicked. Ka mataini waka sama wikenda na ka me dhakava na tamata yalundundunu. Ka wumbuta ni yana buna sa mindola bisara ngaki na baka matata wikenda ina sami ndungo ni mbere nunga wili kachukuna buwani sami gona ka mo nandau dhakava gona ka mo na tori baka tiko ina nomu lako ni ngaraba na kalau kana wakati talichungaki na namunda ulika kabulida na vosi ni klo ena bebe ngona kauna tubalakangani baka tutolo matani kame dhakaba kuni muria na nonre baka vuvuli na tamata dha oiko na yalundundunu kuni muria na nonre baka vuvuli na tamata dha sa tuana kana kena una banga tanga bosongo kambu adara tu na baka vuvuli ni tamata dha ondola bangana sasa bangana TV satu kina na baka vuvuli ni tamata dha era kama ngongo o dhurunga ni ngor na internet sa kama ngongo ya okenda and the second in the tomi maika na tamata yalundundunu oiko o second ni toro maika na nomo baka vuvuli membalata na nomo mbula membalata na nomo matawale e pasala takachubi kenda kwa na ndoni same mo kako ni muria na nonre baka vuvuli na tamata dha keni karua kuani tua na nonre sala na ivala dha aingo sa tasire kisar tonga mike wigo na tamata ndondonu kako ni shovenia ana nonre sala na ivala dha ni sala itu na nonre sala the most likelihood wigo na dhakaba talanga na karo dhakaba atau sa kakasanga wigo sa dhubo ki wugul talanga o semati ko tel tungani kina ya ne ba sala weekend men da ka ko ni tu en non sala na ivala da na bunu da tu kina na ivala na bunu sa mawi mata nga sa taranga na ivala da o sarongo da na ivala da o sa re da na ivala da na ka to nga sa ivala ka ko ni tu en non sala na ivala da na bunu tu kina na muto na bunu tu kina na va bunu tu telanga na rusa kena mate ka kuni tu kina na vabanga modaka la kotani mai kina ke baga oiko onda utigu kina au bina kata mukabi kenda ya sengane baga roti kenda chukina na bosini klo ena kabini sinai kene ke tolu ni ka mo vakabo oiko na tamatela ndonu kuni tigo na nondo tigu na ndau be baga lieli ai ngoe wada buti chungo ina scornful ngoe ira rando bosambe da serangana klo Irando bosan bet na klo irna atheist o irna sanga na ndona bonga bauta etu beira era okatike okatala ke irna bonga unrau okatike irna sabo ngona ora sabo nanda kuya na klo katu politiko na nonda tiko mbleta na bunwa sanga ni bonga bauti kina sanga ni labeti kina sanga ni rokobi kina na klo akene kavani ka mo vakaba marautiko ena vunau ichowa andona kambimbi this is kind of positive that is stated in the negative, those three things that we need to do early on, but this is stated in the positive mo marautiko ena vunau ichowa levo saranga vos chukani kina be kamuni ndenda hallelujah keba ka ola ko duro mutiko na ndre nimbula keba ka sotaba chukuna ninga nimbula kebaka vele da gitu na veso tak hallelujah ngona o ra wili ka kina na boss niklo ngona o ra de kina na boss niklo ngona rongo de kina na buna we na no mobile note sena Sunday school sena rabanga kabi kanda ne bota mo marotiko ena buna ucho mo trama na boss ngona buna the word law itself means teaching instruction or direction.
The godly person takes his counsel from the word of God. This word of God is his delight. He finds it to be immensely interesting and relevant. It brings him joy and satisfaction. Sa kenango na moreve kina na elo mendindai. Wadaba na mundo wili kana bosi nikro. Wadaba na mundo reda na bosi nikro. E kani reki, e kani marau, endona kao talitaka, kebra senga halu ndikebi gubarinaka, viso takani bagaroni elomu, membaleta, excuse me, na bosa niklo. Muria tarara romo de kani kalima tigena mimbi telanga bikenda waganana nutiko ena vuna wichawa ena singa kaina mbongi senga de butike waganana nutiko na vuna wichawa ena nduanga na awa senga ena singa kaina mbongi mendana tara manda ni mina rosongona waganana no meditate o wandike butiko na meditate ko ko tukuma bidana kamen mai buki kendanga mumuna kabango weekend na tamata lotu. This is my perspective, my own personal perspective, and I'm throwing it out there for everybody. I feel and I believe that we have lost the art of meditation, meditating in the Word of God. We are not being taught, we have been not shown, and we are not doing it. It's time we go back. This is Osakawati, ngone mataini same. Kambimbi kina ni kai bolai tukina todo sarangin. Ka okati chukini ke sangawalangan kana maro tagina bosi niklo. Na kana bana numi talanga bana nanu kina and a singa kinabo. So to meditate, read carefully. Nanomu wilika wakamatau wakamalua na bosi niklo. Nanomu dikeva study. Reads carefully, studies, pores over. Now, what's going to Hebrew word is defined as read in an undertone. Read in an undertone, meaning intensive, careful reading and study. That's how katiketa saraki na meditate. You must meditate on the word of God or on the law of God day and night. The word Sarango meditate means to murmur or to mutter. It means speaking to oneself in a low voice. Kaya no sa wili ka lebo sinikolo, sangay wili ka tal, o sangay wili ka lochiko, mo sangay wili ka chiko kapag nano mo chiko, mo wili ka chiko veiko. To murmur or to mutter. So the goal of meditation is to fill your mind with the word of God. Meron yung sinaita, sinay butu-butu, na namubaka sama, and a wosa nikalo. This can only be done by carefully thinking about each word and phrase and applying it to oneself and praying it back to the Lord. That's another goal of meditating on the word of God. Ko bobo to niusa tukuna ni bikemni. Ausa varuta ni bikemni. It's upon you to take it up and do something about it. Na kanado de karunibaka sama weekenda na kanado wa nayalo ndundono. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 3 la sombu verse 3 ka weekenda en na toto bata kena kausa te na mbati uduai en wotaka na buana na kena ngauna an rona talanga na senga ni malai na kakevenga en na kabugo koya en yavo. Wakasama takamanda nyo sa taranga may na vida na kausa da buta juga asaranga naka en yavo kinanamumbola. What does the tree suggest? Mazarasarama de kachu na kausa te na mbuti ni uduai. Suggest the strength and stability, kind of fruitfulness, beauty, refreshing shade. Yeah, it was tachubika the member na cow, a tain umbati uduai, and roka binaka. Can embale Nindona cow a tain umbati uduai, a chukunabuno and rechumakina na kena kakana, a chukunabuno and rechumakina na bossini na wai, maybe a suso tachuko na ndoni cow. Yeah, na vuri kawe. Yeah, na zara sara manda na vuno endre chukumakina.
au kavi kimuni ndre chukuma kwaya ena bosi niklo ndre chukuma ena bosi niklo ndre chukuma ena bosi niklo kwa sa wilika kwa sa wulida kwa sa meditate tegichiko ena singa kena bongi singa ni mbona ngona singa ni vangutu kina na isema inona ndre chukuma ena wakani kau mimaikana mbula kina na wuni kau na tamata yalondu ndonu ukavi kimuni ni sabaga dhora ena tamata wuwai tuna nonambula na kakevenga ena dhakabo kwaya ena yadho ndone possible whatever you touch that will turn to gold. Okay, menda faida sara manda ni natamata va kene bonde uchi wabi tamata va the ungodly se ndo tana kene bonde kwa bra moshi to the wicked the buti chiku membala tana tamata va wachungo verse 4b kachubongo ena toto wata kenangani sila sa vangina tani ngona tamata segani yabutake no nambula na bosi nikalo tamata segani yabutaki na nambula na bosi nikalo that is a wicked person, that is a ungodly person ngori tamata eva toto watachu na bosi nikalo eva kanangani sila ena vangina tani ende kila na nangani sila mamanda ngai tawayanga ngurun kana bosongo senga na betena kabaka indua embulu chingo ya zabutu wiko na tamata tawayanga okoya na katakata saranga na dundu saranga ya leave that aside na tamata a wicked person na tamata tawayanga nangadi sila ndekla enda umbito tani kwa nanda utiti ka sa senga ni indua na ka nga kina katala zabuta membalata na tamata ibalabava the wicked person and a senga ni tunde rawa and a singa ni welewa yana kai ka weekenda na verse 5 mo zabuta chukan bango therefore the ungodly shall not stand in the judgment because the ungodly have no weight they will be found lacking on the day of judgment as it was said of King Belshazzar in the book of Daniel you have been weighed in the balance and found wanting. Daniel 5:27. Yana kaya na segani na tunde kina uringo ena singa ni welewai. Obi nga tamu kabi kenda baka yan dosar ni rongo chikumai ena kabi ni singa ni chiko na singa ni welewai. Ka vidina welewai tu kenda na tamata lotu baka enda na welewai nga ena welewai karistom bela sale wai uti kenda na turang ya otherwise tamata todo hallelujah and that person will face the great white throne judgment. Yana ngone ni welewai ena segani tunde kina na tamata ibalabala. Katalanga baka dhori di ena segani tunde rao na tamata ibalabala ena songo na yalo nondo ne tuna ka baka tokai na nondo songo na yalo nondo buru mo kabaka kina ena mbula sambera mai sena buru sambera mai na songo na yalo nondo erna segani na tunde kina segani rao kati kina wira na tamata ibalabala chawira na tamata va. Hallelujah. Era segni rokati, hallelujah, in the congregation of the righteous. Kene oti nika ena yado veira na tamata ibalabala tamata va erna rusa na tamata va. Yana nonre ibalabala na tamata va erna rusa lady. Yana tini. Kabukambote ni weekend we value our life. We value our life. You go bote kia, you go rongo chukuma, you go nangai rongo kama ibuka malu na bunongo. You value your life. Kaya value takandina na mamula. Nakaba na kasa akabi kia na same na bandua. And another rongo ibunao. And a cabinet signal. Sakoto kina na kamo vakaba. Kaya baka on a sene na muria. On a mbula sana ngandua. Oiko bakanga nangani sila. You are worthless. You are worth nothing. Your value carries zero. But if you are on the side of God, sa ngomi chisumi na muturanga na mubula, o sa muria na ibalabala ni mbula vina kata vigo kwa mebakandu sina same, o sa rekitaka chiku na ibuna uchobena, ka sa meditate chiku na singa kena bongi, o iko ona bakana kau sa te na mbati ni udwai, ena ndoko tunga na mumbula, ona vuwai na kake da ngau kaba ene ava. En sana mai dhaba kia ena nonda rongo ibuna ni kabini singindai kabukambote ni rongo binakayani enda na rora chat sara na kabini singindai au sawili ke chungwa sona chat chumai
Nawalebu Rudy, Nawalebu Lucy, Nawalebu Randini Sala, Learning Gila, Amen, my Sacramento. Praise the Lord. Probably we not nomini Samamai and the cabinet singing die. Brother Sonia, Wombotani, Ananabutikuna, Lutubinatikuna new. Praise the Lord. Lutubinatikuna new. Ka Tosabinatikuna Garabi Tabi, my carry. Wikimuni oni chat chumai, oni dai chat mai, au Bobby Natural Wikimuni and a cabinet singing die. Praise the Lord. And then about waital no chunga, our semi sonaka, or semi, and a cabinet singing die. O sa tabuti chukani suara sa Bogambula Timai, Wikimuni on is Samuel Amingo, or Bogambula and Wikimuni, Kimball Kimuni, and the other talent in the Turango Chisu. Our Bulbula Minatuga, now William Sarna, one new Vinachumai can be well Ngata Chumai, El Bulbula, Sister Bula, Hallelujah, Amen. Hallelujah Talangani, the Kobe, the Dere, Nako. Yana was Nicolo, now William Sarah, Lucy, Totoka, Navos Nicolo, Amen, Levitic. Amen. Hallelujah. Wombula Chumai brother Simi, a Wombula Talchungani, Nabalib Sarabomotani Reve, Rungo Tungan and Rek my Mill Valley, Kimamingo, Warumishi Chukuna sing and Sango, ya, or Kamrao, Nabuno to talk. Randini Sala, praise the Lord, Rambaleli Koto, Nimbula Binaka Kalangata, or Wombula Talangani, or one Nina Talagani, Nibinaka Chunangarabi Tabi, Amen. My Nalambasa Medical Center. Amen. Kabaki na be egi na ulibo tin fangalele. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nabalib Sara, anomuni sama chikumai. O maro takabalib tigo na nomuni chikumai. Amen. Nabosi ni klo ni toro bo mimi. Hele. Ikakunindu angale vebutu ni chikumai muri. Oi. Senga. Ya saranga nakasa vakabut sa tukunitu. Ando na sengan inda na baka loma binakataka endua na tamata. Kaya na tobale amo dhamutangan me baka nakana sa ambitu mai na vosa ni klo. Na tamata va a wicked person, an ungodly person is just like a chaff that the wind blows away. Hallelujah. Esini baka kina oira na tamata yalan dondono. Amen. Binabalim sarvi kemi ni sepchumai pelikatia. Wombulan with Kimni, Nabalib Sana Semai, Brother Pele, Wombotini, Toswina Chunangaravitari, Amen. Kulinisau Kayo, Tatala, Hallelujah. Vinabalib, Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Vinabalib Sara, and we Vailanga Talmai, and a voice in Nicolo. Amen. The voice in Nicolo, our son Mitakanisa, Lavani, we came in the Sambula Chunalo, and the Sebu to the voice in Nicolo. It's a Rugan Amivium. Sa singatalindo na bibuke edagabi ko sana lang nga olay tamusuka nga nakaote chukani ena buru-buru ngo kebakawo o teo iko na kanialo tamusuka nambulo kebakawo o teo iko na ibolbalo tobayango o tamusuka na rusa ruo chungane wasiwasi ana buno sa mendala rikenda na same na bandua kasika nimbi bukadala katu na ivola tamu na same ya usakaiwati esika nimbi bukadala katu embuto tu na turanga na yagalo tamu mendo laro wikenda na same tovoko. When you read the whole psalm, you look at it in that two perspectives, the wicked and the righteous, the reward for the righteous and the damnation for the wicked. Amen. Ya usabi ba along ang gata ito ang wikimuni sarungoga na vosi ni kalo and a cabin sigin na sa sena wikimuni na ulumbale. You have no excuse and a mata ni kalo and a cabin sigin. Wala na atak na kain nandun. Kaya baka lulungo tu na nomo nondo rega na vosi ni kalo. Hallelujah. Kabi ka na voltamu. You meditate it day and night. Kaya baka usa meditate day and night nandun mo wili ka chugo day and night. And nandun mo study ka chugo day and night. It's 24/7. It's 24/7 thing, eh? Amen. Everyone do lele chugo na una ya mesabo kalibutaki. Sabala. I'm trying to be practical with all of us. I know you've got other things to do, but there's no excuse whatsoever. Kaya baka sa ambito man po siniklo, there is no excuse. Amen. Ibikim ni nasema chugumaya, au sabo ka binasara ibikim ni, au sabo ka langanga tagi sa chungan no muni
Bibralo nganga tagi chigo mai biyao. Mero biyao mo wasen weekenda na bosi ni klo ena kabini sinendai Sister Hula, tumana netu Sister Seini Kolisau, Brother Sunia, Osawilika, Sister Labeti, Hallelujah, Amen, Sister Rudy, Nabalib Sarana Nomani Samama na kabini sinendai, Omaro Taka tumandanga na bindara bichuga ni batiki kimuni kabang mota ni sabi na kachuwi kimuni na kaya wasi chukani so kimuni sarong odo ti abi na kamorong of kalchigo ena kabini sinendai ngono no sambulan do no magango sangani ngona raro weekend tayro ba mimbi na bosni ko keba kae sono tigni no mumbula sa rango sa chigumai samala chigumai kemimbal na bunua kana chigumai kina ndondo chigumai kina na kamimbele tana mumbula brelo esa vava buga chigo asranga na kamo bokar binata ka wan mimbi chigumai ke na bosa ne kalo na bosa ni kalo amen e bosa ni kalo hallelujah from cover to cover it is 100% the word of God. Amen. Sabunaka and the son of Oro. And the Lord to Mandon Kerkerin Dona Kamin the Masulagabata. Praise the Lord. Gonna silent on the video. Muni. Of some Marutagabo level. Amen. Hallelujah. Of Saladin Sasama Mayon Sister Tori, Amen. Praise the Lord. Amen. Even I will look to Kayo and Vibranga Tagamai. Community Langon in the Wasana Vosiniclo and the Sam Dova the Chungangon can was in the Vosiniclo. The Vosiniclo, second in substitute in the Vosiniclo. You cannot substitute the word of God and undo a talenaka. Amen. Nabunua and na toro chukuma kina no de dusi o sene toro chukuma na TV o sene toro chukuma na bibuno todo kondo rekina. Hello. And along mai na voice ni kalo. Na ibabuli na indusi na kame mamokina na voice ni. To wala manda moni toro manda na meditation moni toro ko bimbi. Ni toro ko bimbi na meditation. No sambi ki chon bikimnya na kena uma dua mo read carefully monga yo study taka nanga sa oti kinaya o sanga meditate takatu ene singa kenamboy meditate takatu ene singa torbo malo take the word of God slowly hallelujah digest taka amen mama hallelujah rotate taka tormena kame buke kina na kani word study tormo sona kani word study merani tasareka mai sona vosa etika really gonna amplified version sa ruchu ngona matangali amplified what can amplified classic really kama balta tasareka mai era amplified takamai na vosa ni ko era baka lebuta baka ngana microphone it amplified no vosa ngani ngusum rongolele no sali vosa na mic amplified takamai e baka saranga kina na amplified version e baka lebuta takamai beiko ya mbimbi menda toro bina gai mama baka na sona ka enda wasia choni bango no tak hallelujah gai le wa kuria mo kelia why because you have to meditate on the word of God you have to meditate na meditate sin gai dabutu ngai ke dabutu ngabe ke na chosu e kana kalo chosu ngona boli buna mo baka nana no kina ena singa kena bok sambi bi chosu me meditate kina me rani kelabina ka me tikisar ngani mo meditate me sa tikini no mo na bosni ko it's part of your life. It's part of your life. Amen. Praise the Lord. Baka sabatran chiko na nero lako batiki tukana na sikarole shooting man city ko ni saro chiko na kana clip. Karo sala ko esang mandanganin to nang nabiya mo bukaraukin. Hallelujah. Ya nakaya nakanga sa turo tunga biya au sale wasiamai. Okay. Why? Because that word of God is part of my life. Hallelujah. It's part of me. Sa raukin nabiya mo wasengani any point in time. Amen. Hallelujah. Dotani ko may ngo wakikili may vakalilay ang may waseni bi kimuni. Praise the Lord. Yani sa tigitungani no mumbula no bakanana no tukina na singa kenumbongi. Sara no wilungus tangamay, sara no vabu nganga tangamay, sara no wamagal tangamay.
Gai tiu tala na vivu ke ni alo tambo kwa na de nguwa weekend kwa na va matata weekend kwa na va kami da ta weekend na boss niklo abuna ngata mo kabi kemni kami da na boss niklo kana maleka na boss niklo hallelujah ana buna mena da ureke kina ninda wili kana boss niklo ana singa kena bon sana na baro mai zaba na kabini sina sama ile tala na kauda buta abuna ngata mo ni chat mai I want you to be able to chat ana ina kisanga inonda chingo menda viwa say hallelujah menda vitala noa send in the viwa kachi and sa viwa kachi tunga and ambia liva ni live stream and kabini singing in dai amen yo sabo kabini na kinu ikimni bra ndo sara na sema chikumai and kabini kuwa hallelujah nongo maso menda viwa kalunga taki wa liru wa yandro vikimni na kalau God to bless you in abundance hallelujah muni tamata evakato ka weekenda na samengo ndo tolu hallelujah oni na vakana kausa te na mbati ni udwai amen sa vota na bona kenanga anda una telanga na sani malai kina kakedanga sa da kabako koya ene ado muka ni wiki muni ngo o kemuni oni tamata yado oni tamata roka oni tamata vuwai hallelujah oni sudu tumai ena udwai ni bosi ni kalo va kalunga tek okay dari da mandani o mo salo mandana ker na kabin singin dai hallelujah sana bora unda masu ni kina muna hallelujah ya okay amore da manda ateva tau mate ena mas okay ratu okay and then mas laga amen hallelujah I love to pray for the sick. The reason why I love to pray for the sick but the kabigan was got these signs and for them that believe in my name they will lay hands on the sick and the sick shall recover. Amen. Those are the signs. That's one of the signs. Okay, that's an ate ratu that's an masu kama ni todo como não da masu na kabini singin dai au sana masu yani mamrebe kemni yawe na nema miklo kama mitoro kemni ndondo yawe na yawe chisu kristo ko na nema mituranga ko talanga na nema mbula ko mate na buku kema ka waro laki na buku kema na tamata ibara ka kina bikema na namuni bosa na ko na mawe ni kena kuita kema mi sa mbula kina ena kabini singin dai kuni sa sule telanga bikema na kawa hallelujah mekema mi buna utatani na mate kelanga na yave chisu e varo rongo kina na mate e varo rongo kina na tevoro e varo rongo kina na bikam bula tevonga e tuwe na ndele ni vurengo. And Father God, you have given us authority and power over all unclean spirit and over all infirmities and diseases right now. Ausa masula jatera yani kibe kemuni na kabini singina dai au sa tambarani hallelujah namburanda yana na kaukani ya chisu au sa serega kina nambula kina ngona todo ko me vangala nikua me vangala this moment in time na ve matikevera me vangala au dhunduba todo ko na kaukani ya chisu au serega vwana mbula au watu sana mbula hallelujah vinibina tagana mbula kena msaba vinibina tagana viva mbulai ena kaukana na mani chisu hallelujah mena nomone kena na langi kena boro omi masula kitelanga ena kabini signa soros kau chukuna ndende kau hau sabuna tani na vendende todo sara ena kaukana ya chisu tura na mbula wera sama tikoma ena kabini signa me vangala tagana vagani teboro me vangala tagana vagani mbona moto me vangala tagana bikandende todo ngo au sarega chukana na kaukawa au sarega chugani na mbula au sarega chugani na sautu au sarega chugani na vinagana au sarega chugani na ve mare roi nikalo hallelujah kina nona mbula nakalo me watu sa chugani da Yahweh you are the wall of fire you are the wall of fire around our life and you are the glory within our life we give you all the praises right now binabole sara mava binaka sa tunga mteki mami kam sa ba binata kana kalo program ni singa tambongo ni biba kalo ngateki no kemni mas chugana da mani chisu ne ba mulan dinan dondonga amen no saboro ba mo yan wikimni ne kabini sini na bina bale sara no mani samwai
Kakuni ngule raba na singa tambongo and tolu na kaloko and then a lotu chungani na live stream ni sema mai and tolu na kaloko and singa tambu ongo and mother talmengo hallelujah and then tomana tala chugani na program go just chatting with Reverend Inoke Baleinauluvatu. Na wale na chat na wale na comments ni kalungata ninganga in the name of Jesus. Sema